Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo A, Iya, ada apa, Beb? aku mau ketemu sekarang. Oh iya, langsung meluncur. Nah. Wih, si sayang dong nak kangen jasanya ke aing. Berangkat lah. Ayo naon? Anterin aing baikan yuk. Gua yang buru-buru. Buru-buru ke mana jing? Nges, geura anterkeun aing kuari. Mengganggu bajing. Saya cepat naik. Ayo. Aing mundur beas. Kalau nggak aceh tanak diberi duit ko yang kalah lempang we. Halo sayang. Kenalkeun, Anwar pacaran Indah. 2 minggu anjing. Beb, ada apa aja ketemu? Babet. Iya A, ini rek ngomong penting tentang hubungan orang duaan. Terus kumaha? Ninda mau hubungan kita sampai di sini aja. Kumaha maksudnya naon, Beb? Ninda mau kita putus. Wah. Mustahil, pasti mah prank kan? Prank naon, pokoknya mah orang geus putus. Bar, nalkeun aing Rijal, pacar baruna Ninda. Gak mungkin. Ayolah Beb, tinggalkeun bae. Wih, kenyang kak, si Mbak bisaan ngeprank nak. Mual kebal ge, ngagetin teh ya. Ini prank. Beb. Terus prank asik. Alah aing ngeprank naon sih? Yang ngale nih jelema. Geus lah pasti amat ngeprank nak. Beb, coba jelaskeun heulan tariet amat aing mah. Kak Anwar, Ninda mah seriusan, ini manteng ngeprank. Tapi Nin, Terus lah sia tapi-tapian. si bangsat. Nin seriusan ya, ha? Iya A, serius. Tah, kadenge ku ceulis ya. Udahlah Beb, ayo kita jalan. Tinggalin aja mantan mah. Oi, kenalkeun aing Rijal, pacar baru Ninda. Si bangsat doang dasar pelakor. Mual kebal ge, ngagetin teh ya. Ini prank. Kalau nggak aceh tanak diberi duit ko yang kalah lempang we. 3. Icing bah. Jangan apa bae. Beb, ada apa aja ketemu? Babet. Iya, ini rek ngomong. Anjir. Tapi ada apa aja ketemu? Iya, apa? 11-15 emang yo. Aduh aing. BTW ada apa aja ketemu? Gara-gara